Welcome back na bon sawin kahin lem kire tunia thusim ingai kidiwa hile Drishyam makiti 2015 ha chu an release hitan petnom hle zinga hi Drishyam hi thusim het ha ta hin mangho dinga bai theda ka hin explain dinga hin ngai no bum ta hi dinga hi pidinga tu ta explain bol hamiti le November 18 ting le tu kuma hi part 2 na release hin bol diu hin part 2 release hin bol ka wa part 1 hi explain in bol diu hi tai thusim mahung ki padin vijay ki tipale a insumi te ki pa te na umvin hi insung neu cha na hi vin amani hin cha ni nu me ane alen zonu hi le anju hin aneu zonu hi le anu min hi le nandini akiti vijay hin tv cable ho hi business ana nei hin ni se hi le martin uncle ki tipa kom hen cha aga don ji martin uncle dukan hi thana mai cha ana hi ki de ni se le vijay yong chadona ana che ji sun police ho he to aha ki hle enge ni khat hi vijay hin inkote he vacation a cheding ativin amanjong ana puitai vijay achanu alen zanu anju ki tinu hen apa ko hen nature ke ma chi na dingin apa ko ma permission athum le vijay nong ana phalpi tai anju jong nature ke ma chuna chi tan anop sa hle jinguwe pasal phalo ta ta yong he anom win lim jong ana la le le we ahin la anjun hi cho ana don pon in lang hung ki le tai anju jong in langa hung ki le a hele lampi hin sem ki ti pasal khat anome semen jong anju chu lim khat avet sa e hi chi lim chu anjun nature ke ma anaki sil pera sem hin anala hi semen jong anju chu blackmail a boltan tu jan som le khating le na hung pot do lova hi le internet a hi chi lim hi ka kwai do ding hi ati pe tai semen ana ko na bang chun zan hin anju jong a che tai hin la anju hi anu to ana che hin anu cha hlona chun sem kom chun lim chu adile dingin ase hlon tai sem wang anom him pon hi chi phar chun hung ki del ta ve phone chu la pi te ding ati hlonin api lo pharin anjun jong sem khut a phone chu vo hla ding ati ai le avo khelin sem lu chu avo khatai amuna chun sem jong ana thiden den tai hi chi a ko nai thusim hung chu pan ding hitan subscribe bolo line hi le zo tui chim channel subscribe ka bol ta di zengin vijay jong in ahung hlungtan hlong phei chu thisan ana dimin achanu le anu jong he ana kap hlone athu zo se hi vijay nong hin hetai vijay hin ki tha to ki mat to ki ti ho movie se ana vietnam jin hi che ji hin idea anei tample jinge achanu le azinu hin pasal khat ana tha hlona garden ana vui hi ti chu a hin hetai vijay nong iti ki bol le a in sumi te hi police a konen ahuhdoh divem ti hi angai tu pantai sem ana ki thana in sung chu azino le chanu chu phati chan asu ngem sa in sim card khat jong hi amoi hi chi sim card chu vijay nong ama ko ma ki koi tai vijay azino le chanu wang hi ki chle jing hlon na lain vijay nong kaka pot do din ka hung to ka sen kot kha ki ti ana hong hi vinati vijay yong achi phein sem gari kinga na lang chuna chin sem gari achuna to tai police gai konde ki tipa hen ana mulhi e vijay hi to gai konde he ana ki to hlon poi vijay nong kar chu hin tol do tan amazon bazar lang hin achi phei kirin phone ki zo na hin achi second hand phone khat he ki cho e sim card chu dukandar pu ko ma chun phone a e khum pe na tin amazon second hand phone chun sim card a khum ta ve lampi hin truck khat a hung ki to lamoi amazon hi chi phone chu truck chunga chun aga apai do in apu mangsa tai vijay nong sem gari chu atolin mun gam thlata ngakullin ta khat hin omen hi chi tuila chun aga le lut tai amazon hung ki le ki langin office a chi pa tai office a hin a assistant pa kom hen jingteng le pathin thu sei nga ya ka in ko wa hi ka pot do de wa hi ti pe e sem ana tha pau anu hi mira desmuk a hin mira desmuk hi gowa adinga inspector linta general of police ana hi vijay jong in langa hung ki le ki tan han se su chuna to ve azinu le chanu hi alung dong thim jingin sem kar thu chu adong thlonin hi le vijay nong koiham sem ka he kha hi be ati a in ko tezo se so sei pin ke bang banga hi sem na ki het mo sa ing du hi tai tu nia ko na ti a in ko te ko ma chun sem thu hi police on a hin hol te diu hin na ki chat wa hi le na ki chat naw chu na mel malin pen hung hi diu a hi ti pe tai vijay le in ko te jong chu pathin thungai ding in mun dang hen an pot do ta ve pathin thungai a chi naw program hi an ki chai a hitan ama howang achi tho win chom khat set aga tovin nidang banga vacation banga hin nom ten achi kidwin ahung kile ki ta ve vijay nong in ko te cho avel in a hil jengin
police on ito banga thu na do wa ito banga na no zong leo naki het mo sa ing du hi naki chat ni leo wang I plan zo siu hi fail gam ding hi TPA miran zong achapa sem hi mu lo pharin ama ta hong ki parin police ho zong a hin no songin achapa hol sa pantai som khat zo pharin vadung khat hin akar chu agamo do ovin hi athu chu hin khol be wa hi le sem hi azona pena vijay te in koma hi anamu kha o hi hichi thu he gai kon den zong aza zain ken zong vijay hi yellow car khada ki tol do kamoyati ahin la proof wang anei poi police ho zong anju te ho school he na chevin anju zong aga dong ta ve sem hi det tu a ko na chu anaki mulo hitan hichi je chun anju ko ma chun nang det tu nia hoilaya na hamati anjun zong police pa ko ma chun ki chalo ta in det tu nia chun pathin thu sei nga in ka cheovin det 3 ni in bo ka hong kile ki ve TPA police ho zong vijay te ne na che taven aji chathlon na chun adong ko buvin hoilaya na cheu ham iti ana cheu ham ti ho zo se ado chai pharwen vijay le jinun zong ana don bur kidin det 2 le 3 a hi kompo ve ka in ko wa pathin thu sei nga ya ka cheu hi atin ticket ho zong avet sa ve police ho zong chun vijay thu sei chu ana ta sanuven aloi pau gai kon de hin vijay athu thada zia asu o god hin te tin anagial ta ve mira wang hin ata san lo je chun vijay le inkote se siong cho ana ko ki tawin khat khat hin interrogation abol ta ve ado na hin abon chaw hin akihil naw bangin aseu chu akibang chet jengin hi le aloji hedi po ve sem nu mira zong hi alung hang che che jengin aman zong aloi ho ko ma chun det 2 le 3 ni a vijay amu ho se se chu ga ko khom ben ti pe tai in langa hin vijay azinu hin vijay koma wang phat ume police on tunia isei zo se ata san jeng choti vijay na don burin police on hoiza hita chu ei hla deu ham tua zong hi thutam ta ei do na lai deu hi TPA miran zong vijay thu he ho se se chu aban ban na kovin adong tai vijay chadona ache jina pa uncle martin cha adong ven hi le det 2 le det 3 awang chun vijay he dukana hunglowa le akilo me TPA in hi ani na in ama dukana assistant po ado kitwa hi le vijay det 2 le det 3 in umpon mundanga inkote to po do etitai bus driver po ado kitwa hi zong le ni khat ni le chun vijay zong kamo kidin det 2 le det 3 ni ang chu inkote to hongwa hi ti azona penin hotel receptionist so adong vin hi le hotel ayong chun det 2 le det 3 chun register anaki bolin ama hon zong vijay le inkote ahong na TPA ve eyewitness so thu sei zo se angai zo pharven police on zong adat mo pen khat u chu hi le mi hi chi za za chon iti det 2 le det 3 a thil so chu vijay le inkote chu ana het na lai diu ham ti hi a hi azi chu sam a thi ne hi thakhat lang ana hlinga hi tan det 2 le det 3 lang pe a thil so ana het na lai chu police on aboi pi ta ve tu chana thil mu zo se chu vijay le inkote he det 2 le det 3 nia pathin thu sei nga ya ache do hi ana hi jing na lai e hi che hin mira azi pa zong hin vijay te en ko hin ima cha asu khilo ompoi don don ta hin TPA ahin la mira wang hin agyal thei hi be jengin athu hi atha thaina khol jing na lai e miran zong eyewitness so thu sei chu akiala hi le thu khat a hin gel do tai eyewitness so chun a sei zo seu chu proof ki ti anom lo hin vijay hin avela anaki mu to pe ki da det 2 le det 3 ni ai ki mu to chu ne het lo ham tia ana sei pe ki jile khalo lo yo hin det 2 le det 3 a akimu to wadana chu anagial zengo hi miran jong se pai hol aji pa chu a hiltan vijay le inkote hi det 2 le 3 a hi chiu hi poi hi chi zo lang pe a det 4 det 5 langa hi ana chiuwa ama hon det 2 le det 3 a bang banga thil so zo si hi ana bol thu ki ro hin a det bo hi ana khelo hi eyewitness ho kom zo sia hi tuma sang cha cho ki mu to pi ki da det 2 le det 3 nia iki mu to chu ne het lo ham tia a bon cha a sei pi lew ama ho zo sen jong det 2 le det 3 a vijay le inkote to ki mu to danen ana sei ta ve hi chi thil ho hi a sei jing wangen a proof hi ma cha am lo ji in mira zong hin aloji hedi poi police on zong azo zone in vijay le inkote zo se zo police station hin ana pui tawen thudo na nei ki tawe hichi awang hin thudo keu hitalo vijay zong hawo in avo ovin police on thuta chu seite nam te ativin police woman constable ho zong chu anu le alien zonu anju hi avo sa tawe
Vijay le inkote zo si zela he apui pheita zewa chun media le mitampi hin adat mo le jengwin zel pam hen anga taove hichithil so zo hi ala ova achapang pen no anyau pen no anu zong hen amu pharen akichawal jengtai police hon jong hichi hi chance na mangovin a inkote se se zo polanga asol dovin anyau pen no hi thudo na nei pan taove hichima sangcha chun sam aloi pa election hi ahung thlung tai ama hon election adong vin hi le election jong abon chana seido ogam tai sam hin anju akisil pe lim ala in blackmail a ball hi hichi zuwa kona chu sam hi kamulo hi tai tpa chapang nu jong cho changse om phalvin adong in hi le imacha seido gi de poi police gai kon de jong alung hang fal jing in chapang tilovin avo chop jing tai aman jong chapang nu chu aga chut gut jinga hi le chapang nu jong akichawal jing in hi chu miran amu pharen akinga asa tai chapang nu jong cho kichawal jing in anu le anjun hoilaya sem dead body chu avu yuham ti chu hin seido tai police so jong hichi zo wachon aka naganin vijay te en lang chon achi phevin dead body na don chu a hot pan tawe media hole mi pi tam ta jong chu ki khom tawin vijay te en lang chon media hon jong mi pi chu adong tawe ipg a hita hi vijay te ho abol hamti mi pin jong adon but kiruvin vijay le inkote hi mi phata hin gaikon de ki tipa police pa khon asu min sit je a zela zong apuiwa achanu nyau chanu zong ho avo hi ati pe tai kining lovin athil laina wa konchun thikam gi mazatawe ahin laido wa ga avet wa hele apon chawachun alungu adong gam tai azi chu dead body chu same dead body ana hilowa uicha athi zo ana laido hi vijay zong media hukom lang chun achi phein thimo na imacha kinai ro chu police station ei puivin ha voi nei vovin chuteng la gai konde ki tipati de hen ka chanu anyau chanu jong hi ha voi na voi ati pe tai gai konde jong alung hangwal jengin vijay chu hungvo gut ki ra hi le hi che pe ta chon vijay azinu so pipa jong hi hung tai gai konde jong vijay azinu so pipa hi aga avoi ni le mi pi jong chu hunglung hang tawin gai konde jong chu chang chil hin achil jing tawe hi che thu zo se hi media na so tawin gai konde ong hi suspend an bol tawin officer hi chiki sa na tongzo si jong chu transfer an bol gam tawe phachom khatzovin newspaper mira jong hin aki resign tai tin hin so tawe vijay jong azinu hin aphamo hle jinge e ho ji a mi in sung khat aki chai jing choti vijay na sei pin mira jong hi e ho din munin dingle e ho bol bang bang hi a bol thoding a hi ati pa vijay jong azinu na dong kidin sem dead body chu itia nana la do hoilaya na vui hitamati le vijay in wang sunday ni achun kanala do in hoilaya akiwui hamwang asei pi poi mira le azi pa jong hin vijay akimu pi kitwin ka chapau hi a hinga ka koina lai diu ha ole ka nga lo diu tam ati le vijay in nong na chapau hi mu pha lo na gama uma hitai ati pe police station hin vijay hi signature kaidinga he achi jinga hin police inspector panjong vijay ko mahen police ho hita nei zo hlep jengu hi phana sa ham khatwei sembody hi mu popo lewang na du na ba ding hi ati pe tai sembody hi hoilaya ham ga sei taw hite tua naw police station hi anasa tha laiwa cho sem dead body hi vijay in police station mama hi anavui den hi golde ho thusim sei chu chanchu tan tin ngai nom ding ta sanin head bai theilang ta ka sei hin hichi hi part 1 bo hin a line part 2 hi sei bangwa 18 November tingle tu kuma hi hin release du hin nal momong jeng ding hi part 2 na hong so ding hol neu cha ga ki sei le sem dead body jong hi police station a hin lai do diu a hi wang vijay le inkote hi o de lo diu ana hi khongayin part 2 hi nanga lela na vietnam pe se a thusim hi to bang hi diam ti na het nom be se le ka sei thei thoding a hi azi chu hi chi film ho hi South Indian movies a kona remake a bol ziu hin South Indian movies a chu part 2 na hi short a release ana hi atai hi chi je chun Hindi movies a hin release ka wa part 2 jong ka ngai no me na ti a hi le comment na hin se le don comment ki ve endin atama hi le part 2 na hong hi kin explain pa yeng thei ding a hi